Lili claim change dia bangkit parliament lo parliament lo nanti tum hoi autonomous state 244 KPM pa implement dia bangsi Lili jasa mepen jul dundi lapen lanikan kongo autonomous state under the leadership of Suri Ram Romha second lanikan kongo autonomous state under the leadership of Suri Ram Romha long way jibusi nami tumpang di dalam sana dipikan lo. APHRC pen MP election schedule ko lapen nerijong si election hide to tulatan ke claim pakrang change ya bangke autonomous state kapelong lapen long beki ke claim amaksi asai si break yet itu bangke ke thana link sita APHRC के हक चेंज 1960 पर था के स्टेट ईयर थे के हिल स्टेट के लोंगिया फंडी सी का मतलब APHRC के स्टेट नसी APHRC बोलो ना के ऑटोनोमस स्टेट नॉर्मल के हिल स्टेट वन को डालते ना नॉन ऑटोनोमस स्टेट बाय ऑटोनोमस हिल स्टेट बोले तो सीधा क्यों अपना इंडिया तो आते मास लग आसाम हिल्स एरिया के हो The final link is 244A, Article 244A of Pen. Autonomous state के लोग ये फंसी मिल के claim back all of them belong back